ajo lo wunduju mautika winyi watin man tar palu wa bini iwango kita botem chiandek Amir Jollo la menwa Lady Grace ma eno donyo chon ke Amir Jollo menwa Caesar Public kutu donyo donyo ana poi wuntu twal tin what tin lok ma pere tek lok ni karo do rongo menengo alok be tie kwa one machela churi bila ma we wa wa je no ni ana mi kong ter wun ilok ma jiri your Bible the Bible che numbers number ma pol ma pigi tek ma kai win pere chi mi re lut kong number ma tin wa lo yene number pere ngwan ikare ma Noah uyubu ak nem ma lo dong no dano ni dong bin dong u don ni ak dano ya wa bin pingo kod mo po be chwe ma dong kod chao chwe dong dam dong chao bin ma do dong no do lo ak ko dong kod chwe pin yang piera ngwen ki di wo piera ngwen ma John ni wen ma pe ko don ni ak ku to ayo goro ni lo ma chele no me rio ma na me wa ne ni on me kar ba ti me nu de chwe ne en mi ne no mi ne no piera ngwen ka po la ti yo Papa mom is on the Jonah. It's wale. You take the phone. But your ma, you see your seria. We go lock time. Couple go lock time. We need to when she be okay. Jonah con where and Pedro in what you're lung to it. And Roma, that will read you more, you know, more. Talking in about coming on Serie. Though, when you wear a couple of twin you in your well bound the tear war. You're there going to go out twin, it's your bound and out twin. We begin to appear when me call the battle gate. Carma Yesu Bachano put Ponya and Menum, Bill Cake, Pinny appear and when. Mount of a good cham. I don't care what enemy Cado being no child on Ponya. Don't what you get queer Pasca better. Mapia was cherry Pasca. Yeah, near Macaroni land. Land been near Pirangwen. Amir people ye come ba better ki do cham pin dog ni man no ni Pirangwen I don't man cham sing a bit in it I don't tum I don't I các quê đồng chia chăm mà bây chia đồng bọn này để làm đồng chăm này mà mình biết là mà kết của toàn lệ anh ấy lưu ý đó lúc mới pass cái này không và khi lúc này pass vào mà các bên khi Egypt nó mà nó lưu ý quê mà cái mà cái lúc này and you know the woman do ma get to go be kede Egypt wani meal which that's over meal Ramon
ma come leng remone miel ki wir do gola ene no malaik marba twado au neno eno ni sirong peguru atene donc after Egyptian man gene ne pe kenya lo teno kayo wen yo ka paro wanye chingi wai wundo ayo dongo do chilu madong jono do cherong mobile go got Red Sea what we got my aki kama gene ti ma chero ko mi nan no ko ramta ter nino sabi ari I can and do game go be ya ro pe mo ka pe ngwen ene no no phone ti ene ngi mo ka pe ngwen ta dong go ba we pero sim lo terario Joshua then ke Caleb you do tell me to tell no we're good on promised land and no good on your promised land and no well tin mo ke ye lo ni ka do ramo no kidi ni mo ne nda la yen wo be do ya rawa ni mo apia ngwen no ko you know near wane na lo beti ya ala lo beti ni ko no ma mi wane no ti me no bi no ma mi wa ti we ala lo beti ele lo mo wa mo ti e kumbele ni donc kai ramo twalo tami twal mene wa kwan every lo mo wa no ti e ni kono ye de dai ma pia ngwen ma be ya rani wa be ke lo ma tek mo da ano mo be do schema ke be ma raj ma da ano be to kan no ti ma raj ma da ti na mo bu no tu ma reju jalo no rin sin no ge no tam tra mo kum ge now khi mà bendo ni ina ngo mo mi wa tin mo wet mo di re nim do ni e kama cha ke mo le ene no dok ma wa no ti en ange man gong mi no on kam yo ngo ma wa ti ke lok ne ya me lo pong Young panelists, good on you. I'm your beautiful lady Grace. Good gun con look in. Apoya dan weng ma tien ko nen tien gi nen wa apoya ne du ne donyo wang o ma tien ne ti ga wai ne lok ma tien ma ka ti ga wai ne kar do romo ko mi yo ko jimi ne ki bara ki nen wai ne ke pa ki wai ne an do Dr. Chai wai ne ki beri ya ro dong ki kar ma lai ene dong kar mi yo ko jimi Kutwale machalo wana chuli ni wanene kwa chako yuko jini mabero wachako jiu muo makombe wachako chalo rocho pajo ati mero cha den mabe minyoto ne watika mieto timo jini wa miero pien jini wane be yuko jini mo bale chake loke rocho pajo loke rocho dok pajo dok kaka chelo ne weng mier ki nene ki royo ki chako timo jimi ma me gwoko po ma nyim ki lutino ki jo ma bile ya nyim mier wachak nene ne wachako yugo jimi jimi ma pol lokom kwan lokom pu lok ket me bedo machalo kaka me dongo lobo ti jimi ma pol ma wano tika timo ne chua po ni jimi machalo rocho pajo ini waneno ni obedo gina chiel ma kichako Amiyo wan weng wachung' ing'e joni enune mi konyogi mi tero kogi
wek gut ting chung ben ma tek jimi ni weng kiri chaka ki dogang yaro kere ke kabir ma papa charo school nyongo ke ngogen wane mier wanene wa chung ye dan weng mier wunene pien gang e gangwa jimi weng wa bitimo ne miero wane wa chung ye tije mer tij ma tek eno ka wan weng wa biro ka chien chi wa bitimo ne aneno program en ki kero lok ma en me gengo tiro chere ka miel gang liel ber ka miel mielo lie bor liel eno ne duju en gima mier ki chak timo ne neno ne jimo bero ti gang ki gwoko kita yam ki gwoko chon pien gang ki gwaka gwaka ti jim job de jim ma papat yeri jim pa miri bene bebe numero no tie megi pat en machalo wan machalo kaka ni wanene wachako chung mi neno ni jimi wa peki balo jimi wa woro ko ar ki mi mama no ma biachara nyo jana dugine bagoba ne ki jimi ne wen bi beru megwa ne anyim so an mere lok ma an aromo lok ne kon beru ene ni apo ni at least lok mi rocho payo mi ro ki obet ki meri lok de wek dar obet ki cham ki ngob ti mi wen ka ke gena ki romo time en dar wen mi ro chung te rocho payo ka wek je mo ken te ti jo mo ken mer ben ti ma ki ka tin ma te ba joni eno ne ye mi ro ko ki nene ki dar wen ki lubu kogi be dak ki chak lwenyi kongi ene lok ma ana wajo eno apoya Ana po di fra Lady Grace, yeah. And yo mamir wa loop car and dana machado badi la tuno gen ke la di CJ gen lu bu chado lu kwena wa again go ne yo pati magnano ne anyim kama cha tie kama ke mole ye tie en to mir te mada wek wa o ye bien bor mera size public Era poi tuan Dr. Caesar Chai. Topic ini pire tekstual. Igimo ken no wano timo wilo bukan. Kari ngomo ini timo ne kar mo beru timo no miro reflecting. Ngomo time, ngomo po time, ngomo waro timo ne. Me konyo kowa. Dok ini konyo watu tual gi jeng me Bible. Pierangwen ini chal dong tio nama mo miro gi tiye. En tarpalu tamani pierangwen mo me kwado romo en mi reflection mo betie wan no chala chuli dok je ma wan kar gi ye ni nyurati ni roma gi je mu mo joftan ya mo kar ye bible en to gitimo gimo ye dok kita aneno kede iriyo kanyo pero to numbers Jonah Jesus gi Judah gi ni kanyi o weko apel katamne to awachi la chuech kamiro aloha petio ki ngat mo pat tio ki dano ma en me ka kenyuni tima pointing en dano en mati kinuni ena ye no win doge ena ye tele wudogi en miye mer ma chalo tuero ke ken ka chalo en mano Jonah ge rubano moya kulu ke reika of ter kamone ma miro no konye jogini so la chuech tu temer ma de me konyo kowa dok tiyo ben en gi dano wa so bino pa jo en me rojo pa joni chalo winy dolo gino laro tunu gini pero neno chalo gimo matetiri ana nena wachi la chuecha ye o chalo rejo o monyo joni gi kama no giti ye kama gitiyo ye ni ka onyo gi botwa ni wunu chiro kony yo gango dok bene ka ini neno mabe jo en mario ma rejo ngoko gi botwa ye chuni dano ma pe dok romo doubting gin to twal ikit me ko ma megi ikit ma no gin gi ro gi chungi mar kere go gang so lega na tieni wakar ge kar matek
kito Dr. Caesar Chai wajani luenyo ber matek beri kamo ber matek tu jonyo bino ki mege so jami dano kati woko ki kam pudong no yila ke ken loka ngom do chake so gino mo miro betie I want to be what team ni mo kapia ngwen en dong ba gimo miro kong do loke polkare ka gine ka ki wajani loka it down no do ting o loka mo ni jun mir te mo ki nga gini but kit mana chui tio kire ge loka me kwa jumo ni ki aro ni papa to diju ma megwa en gimio ruba kong do chwa dana rio money eni yaro la tu jumo ker mer tie be kito lady grace wajan ni watiki dano mo tuta total kachal me dano me diaspora kan ka tamo support ma wana chwa gang ikar ma no pinchi ma right total kari en wadong pinyo gine ni tuta ma ini tuta kan mi team je mu ida bori tung kan kado nen be ngo ma no ro mate mo ne tung kuja so dano tie ma le chujo bologi kama papat ni an pa be we jona ne gitum ka ini nena mod ka chujo no foot paro ni jo en mi go ber bar mi go ponye koñ ma diaspora tia koñ ne o ber ka koñ ne yam ma foot giti be ka temo koñ ne combination eni tema be endong lega dong tie mere ni tela mo bino gi kamo pat gi en1 en mo tie ni en jo en ma ke chwalo wa bot kini jo ma foot gi yer me chere parliament gi ngo gini lok me chere kuno dok chere kakar dog ni ngat en kuno benini ngat en kuno benini I think en dong la chui dong perro mo konya wa ka lok me kita mier litino o donke de gang fuñ mo mier rom litino lok me encourage litino mier go chere gang kwan kita mier gi wo ke lu nyodo kinga gini ka pe wa dok ye chen chi ngar mo dok ruba bi wa chi kel ngar mo gi wo me temo konya chuli ne cha lo ko be biro tek so mier wan nenu atin mo fur ki chek mano ya ma chuli tiyo kere atin ka o mo ni behavior ne mier benini atin na wuwi madong o tegi dong mano chal Roma secondary school gini atin nya mano do tegi Roma secondary school gi encouraging kin kita mier go behaving kere because ka chalo i konkar en ma ki kar ma down o gene covid bino lockdown bedo tieni the number of tiena nyer mo no I modong duongo ma tera ni yo kano ni punti ma ikar chane dano wire kamiel gi katimo ngogi mer me yom chwin ini no bedo tie ento gina do time kar me covid eni la chujo o konyo at least jana mo kene go dong no furgero mo telo kaka ikita no jemi bino kere kakaro ni pa no bino karo jomo keno dong jomo keno be did not make it i journey in mon ma me nyene ya rope mo apera ngene jomo keno did not make it ento pe gengo in the whole is not an individual effort. It's not an individual gini o ngare dong pe jame do gi kanko. En ngat mo moti o mega ni o giro tal ka mo kenyo unjo mo kene do kwanyo tal enoni o kube kere kit enoni. One day we draw lessons from dirwa ma yam chon atuma gi ngagi yam go timo peni gi mo do ma nyen do twal ko dok je mar ba bina timo ni jo ne bible do je pegi mo ma nyen en mir meni mir unu tegi ye ikinu kenyo en mir na garmo tivo no mir telu but no tegi gi ponye mir betie dana mo pe ponye gi je mo time maraj no don gin mo mar po la chojra mo konyi ye pe ka pe ra mo ponye gi kon gi mo maraj no time
gino mo ken maro funyi pe. So lega na mer tie command ni otigi tiro otigi lo diro otigi dan mo tigi mo furro mo konyo kowa gi mede kere kit yo mo ken mo in ngat mo in romo konyo ko puonyo litino kita miyo go bet kere tero kuot ki lo dira riyo ni atamo agi ero in karbi tero kar bi botwa I think yo magiro mo tero magitie pero ngo wachi la chuyo wa odung motwal lo juda bene la chuyo po we gi motwal wana idong ka dok kwando po geno dok en madong no diere la chuyo mi chuny mo chuny ni wando bit ka lwen ket gi motor chuny ene ni long kamo moro paro mo konyo wa yepe so bible tie mo bene wa bino pa yesu bene old testament tiro ne wen so gin en mati time boto ni it's not a coincidence jem lo prophet yam go tiro lo ni go duju prophecy again verite what you don't hear machala chuli piera ngwen wa en wa medu ne gi tero kor ka chiel we ur nyim ata me ga ko gi kan pichawa ni ka ko mo tie ro ma ro medo ne ikit meneno nyim mo bit mo pa nyu pier bit mo bien nyim apo ana po de twal atame waji mo ben mi ro teno quote meneno ndum o ma pier ngwen atame no teno quote we di da nyim ala betie po de twal tin kono nam wo da na ko amir bien bod lady Grace kagwag nyo la question akibod viewers tie wekba wadonye comment ti achiel ken bene ba kude ina na kwana ne yana ba neno yeah Oloro TV watching it. Hi, I'm Kizito Riem, which lives through Oloro TV community from South Sudan. Okay. And comment mati yan. Tin knock do. Yeah, I'm gonna go con Yes, yeah. Yeah, number peer attack. Pen color trade middle chim ke money mo wa ni ya. Ma peer ngwen. And don't kado o any ma peer ngwen. And non e yabu you ben. Si dong chen mi wa ne ni. Wa ker war bo la trade. Ni ne no ma kar ma peer ngwen ya do. Donc gen ma an mero ni man team duan ma no twal cha bod the plan rio ni do dia rio na ma go bin ni kwena gini mir wati e ka sen ene bidir wa be ko nena la la yengar mo mir me de lo Ata man lok en lok ma wan wa me wa tika wa chene ne en lok ne wa ka piara ngwen ne do romo du dirario dana rio ma dum ke mi ni wa bene dok jone gitiki program ma duong ma gitika timane gina tie ye dan mi yorgu bet kili miri miniang ne jone ma go bi ma giti lok ma jone gi wa jo ngo ma jone gi timo pen jone gu timo tich ma bene manaka yam peke a ngare mo timo mi temo tiere dok kaka ko ni weng ya churi ka chira chil mi penyo ni ngo ma uno miro peka ngo ma uno tikere ya ko meti ki timi ning piem bien ben ki tiere ki tame dok kaka man ki tiki jimi ki kita ki timo kede ti jimi mo ma kaka mo timo ma pat
magien weng ku cher ku ne gu nero Jimmy enu ni oni weng ku limo pol ka enu ni weng ai man dungu dugu ni gin yang pa jo pe ko pa ka mo ke ne be dong ku cha ko tiji ye gino dong ma tie ma mier ke nene Jimmy ngo ma chalo wano weng ma time bot dan weng mero chalo lok akwan lok ti lok pu ke lok ayot kom Jim ma ken ma mo kene jo ma gi bicher parliament no gi chuye eno ki ping ki bot dano kin gang dano en lu liru kaka ne kama gen go chere yene gen ko be no ya bo digola e dano ni ka utiki lok o ket ni pien ka ken ka lok er be wa MP gi no pe gi ngeyo en do gen di ku ya bo digola kama mi dano chero lok ye ma cha mo ki ken ma ke mu no mo cher ku dano tie buti mo be go ya wa office tie ma lok engini weng ke romo chwalo ne bot mo bot ge wek Jimmy ma miero time ke romo timone olo no kien bene gi ngeyo ge romo timo Jimmy kene yo ma pat pe ber tar yo ma gwak ta kene yo pagamete yo mechiek yo manini bat jone ni ku yabu yo kama Jimmy weng ke romo timo ke ye Jimmy lok weng ma tie ke romo go ne kaka chien ma gien ge romo dok loko ne nyo presenting yo ma romo ti pien duan ka duongo twal bene cha ke tikere tek en ka duan biro chiel ma ngata mo ne biro pe dano pe jo chiel pe dano weng ti che yo so anena e beru ti ma be ma gen go timo mi ti chero ni weng kien gang ki buk ma gen go chub miyo me Jimmy weng dan weng go nge chek ning chek chini ning ngoma paket churi ber ning yak dan wen gu ponye eno ne dujo jena be ana magena ana medo enu Yeah, I'm been made conquer kin. Mo kapia ngwen en ma wano ti yeni. Atam mi wonen kidni do diro igini ko bino. Bedo wano wek gi la Dr. Twal ni gina dong jami duju mi gin go tem piano be boyo gi o. So gina mi tem kira anati mi atam kere ni. Kainen go kira dong go limo dani kin kang jam mugo makiti timo neni. Dong mi bet gine ikit cha mano wan wa mio metero la kid look magin gi tiro ni bod dana magang bodwa. Ma gitung bara anati lego rudi ikin kaka chiel kagin gi romo following ngoma rojo pajo tika timo neni pero ke waji gina joni ko benini no panyang gina joni ko gini en pe gina joni man jem ma meg waduju weri in road mo ni gi ka mo megini ngar dar mo tika bino ka borike ni uwi lok mo rojo pajo jemi timo miro gi tim ko mani in romo timo neni ning yero kero me luo meeting kita kan chan go bir ka luo meeting me jolo lo dirario ni gang ka ma papati put kero me luo meeting mo ma tieno ni uniang lok me roje pajani watim ni ningi tung kan pien lo dirario ni penge je me tung kang bot garachiel ngo no ti kuno ge ngo ma pe ngo ma mi jomon ni gi rodi gi lo puonye di routine maka kenyo kina gi per pingi wachi roja pato tiko man ideas gi tiko man objectives gi tiko man and one ki karamani atamano waromo konyo kogi iyo mako man chi eno ni romo konyo gen romo konyo nyiro wan gi aromo no wano ti yeni weri pero obed ni jam magitimo no roma dujuko piano be kelo piembe no gitimo bot joni ning gitimo bot joni ning no jam itime mer papat but kadun duju ti chero anyim gi wa achiel jomo ni kamani eni go bir piny go timo jam pa rojo pajo bot gi gin go giro kany wan kong dok wachinen ngo moni ikamani dok chiro limo no wano bir gi exchange
exchange visits ikinwa actually jomoni ti a gi amoro gi chiro kit gum gi neno kire jo gago timo kire gin moni eni chalo gine awobe gi anyiera gi otung kamoni ni gi chiro gi bedo mission mo ke gine i church mo ke gi neno kire dana yubo kire Easter timo ngo gini so weko ribo wat mon rom bedo tie ikit men yange ni ajo eni kai lo ngoro pa gin eni ma gitia gine umiye bedo tambut gi gin be dok ko bino gi lewe un result mo un ti kere kanye ti command girom bedo miyo tam then in may bedo i situation mo ni cha mo ken pe be neno gina be ma ti yiri for one day ni duju ana po yini mo ya mo chero ket gi tungang ku mo ti yu en chero mere eli mere ken oneno luore nyima churi puru nga gi o wacho si ba ni bedo landa ngatimo ngo jami ti kanye mo miyo gi tim ma pol ma ka yube ma be this ene igina no dan of mere wi lo so jam mo ti ma ka iti iberi situation man gogno pe nen ma be el ka gwenyo tamikinu kit eni aromon en mo ti ene o agi ni no pier ngwen en wurge karo mano yube ma be ma po ti ma be ne me funye kere so jami ti ideas ti kin gang but kapa unu rate pole do winye do ngani dong narma wacho grace ko timo nga an be da ye do nga ye pe be lo wa gi grace ba doctor na ko attitude mer ke ken ngarwe mano lo gi doctor pe but don't take kubo en ni dong negative things again gimano mier gi tima be ana winye ni winye gi bor nga look mo kumer ma winning a tini baro kindano John bene kono ti ideas mo ma bini widani John bene kono mo ka jomo diera ma la chujo mi ga mi ko meno kir ma kero lebi ko ngiro ne char pe konyo ngato kuno so I think in America that was is a reflection karika jomogi ne bi neno look en ma wana logo ni le chin or furo mi ko men go migu do ro mo kube bere kere ni no pier ngwen en one ikamon mo ti yeni wa agi yeni ning ikaka mo ni wa agi ni no pier ngwen ni ning wana chure go lo mugu wa agi ni no pier ngwen ni ning one members of parliament en dongi bi wirwa itu ma beach eni ni no pier ngwen wani wa agi yeni ning machara churi. So any question now, if individually groups of people were on punye kere, and my pain ma agio kere show in America can near Pierre when money wa agi ning in MP in an individual gangma in better ye in a will be money in a yaka money near Pierre when ni be agi ning it is teach ye in your pay. So an ginana agiro kere petini ene afo to twa ya no mo be do dong ma e pier ngwen ko lo ma dong ma ni no dong kai wang la chwech mi dong kere ni wa kere mi ro pet reflection mi ro ne ni wo ponye bien ka ge mano te me ko mara pe ponye ti dong no bal ti wi dong mi ro ne ni wo ponye David, ponye ma per tagonen ma lo dire io ne gobino che ponye che quero che che don a watch ni che ti che ciel o bedo che war o bedo che gen ma ne twero che lo caga bene yes Okay. Comment mo ni tia chelen. okay yes mano about peace peace la court
Thank you for what you're doing, Cross Acholi. And I pray that God Almighty, Yahweh, bless your work and bless you with good health and wisdom. Yeah, I mean, like an enemy, but not yet. Acholi wing, man, good nong la, where go bet ke, ki yop kum. Don't go bet ki gubu meti, a shell, and gonna shell, man. Down, a shell, any kayop compare. Yeah. Ke me medo mera na neno chalo recently. Kiri wa la dir lobo cer ka neno demonstration fa moni mati ya gago. Enu ni ene kita en si jati ka waje ke ene no mir en chalo lu diru ka kanyo en huli ni weng. Joma mir ku chet gu nen jimi enu ne. Itegi gu nen. Ki nen en ap jima ma kurmeo ne kiri loke pieto diegi nyo loke piet kono gweni ko ngone. Duju kaki romo no gena. Kanu ki romo terogi en la kudi exchange ano ma en waja ni kiri palu tiang kwan nyo exchange mo ki ken matie ene kita dan punya en man dan punya ni ki punya pinne ter dan wer kita en sisa wer ke cher ke ti ka money pe neno gi money ke cher ka money en do ini chao neno ni a kara gwan wa tiki gini ene ti bot wa en kon bala kon be awa ka typical example ni Uganda ene la bolo ene stem me la bolo ni yam ki ngolo ki bala me to kombe non ki dano no ne kar ki ene ki yubo ki ngo ki week ki jimi ko ba yam ma chone pe ne pen ka wanga ini chiero ka moni funyi neno ni kon ki romo timo gi moni pe ngeyo so loke rocho pajo ma en mu kelo ki bet ka kelo dano kiri dana dek ka kelo gi jo adek gi dok gi nen ki pujo jo mu kene eno ne gi na mier ki nen ki gena ki temo ne apoya en lo kana na na dir ngom kwe bero joining one kombedi what apoyo apoyo ba yes one network do do a problem okay okay yes okay one or tika lock mere ne mwa piera ngwen do romo ending mier do wan ne no ngo ma ke romo timo ne mi chera nyim road freight pen matie mana kero kanyo ni wi kom wan chela chel group nga gini no ni no piera ngwen en madong no o kero kere ki pero ni no piera ngwen wa yeni ning as an individual as a chuli MPs pedok for pen en mi ro pen yo kin ma dujini kare numbers jona jesus ni no piera ngwen ne chelo relevant zaman ti so wa yeni ning okiro na chuoj bene tiyo kere ni pero kilo ngamo ki kamo mo part me solving problem yer enda gi kinno jude ani ena ni miru chung betim kine so ngara romo telo wa gi aro me piera ngwen en one en gi komone so la pen metie ni wakar gi aro nini pero poco mo wero gimo mo no miru jote chabira rio ken from Egypt go tell mo piera ngwen one nin chalo what tiro igini o kiji mi lo nen o kero pa no ro gi jami tamiti ni ana poyo man neno kila pen matek mada pien kawano neno country mameko machala Uganda jo Egypto worre te kare matek te kare malach ento o kar moma kilarogi pien la tela matieni uno la win la tela matieni uno neno ne bo makirika inen dano porro en konyo mi yillo dano kun dok chien
luire yo bedo roba kabako doge ni mandak eno porodo watimu ni ning chino la gamme mabor wakanye dong pat pien ka yini neno kaka duchu wai kare pa ijito unote kwaro wakonyo wa minyete miwot michera nyim ero wano nego te kwaro wa machalo Uganda wano ao kigin mauno be utiwa ikit mi governance wano ao kigin mano be utiwa ikit mi politics wano ao kigin mano be utiwa ikit mi social life wano ao ki iye ichawa ni wabiru wachini ditieno gwiri magi choko gi kibot megigi chiki onyo gi dika pero mo wano tikereno Mede. Network na charo chika yele. Yeah. Ini neno weno dong watwero dong oi iye ento one ko pien bone oboyo chokeo bone oboyo kiti mabe wa juya maro miyo manni kati ke wajo ni achuli mo hotel Uganda chidiri wa winyo lwenye no bene ano ki kinwa pien wano ruju luet wao wa kwero chuati iloga dama no be otiwa ento kama wa oyene neno pier ngwen wentie ikitwa mekwo mwaga oti chiengtero chitero kama oyene don wati don ka yeni chiengtero chi don tika tero ne dago bitero matwal la leyo ayanga en la leyo enuna yedong lok mo matek madong konye bepe Uganda pien wa emani kigwoko mongi wa mongi bepe gwoke wala leyo makitika beko nene twero bino ka leyo nene no karo ka kero i social media no ti kere TV ti kere radio ti kere WhatsApp ti kere Twitter ti kere kuno kwene ka weng no kero no kiken kadongi lobo ni in pi twero bedo ki gichire i twero ngat mo omo chwinyi ni tuki neno kama goro ni tiye pero mana neno wano tikere Uganda en nikiri kauno kitido ka nongono la leyo eto la leyo eni po be surprising dano pien tika loko mai chwinye mai iye go duchu cha wa wenge dano nen raise me speakership ulogo wana nywele mi Uganda wadugo gien manyap wadugo gien marep eni duju weo biberu ki implication e kwa ento ka wano chere kare man mapiere tek an bena miro wachune ni ere bedago bitwera da pien kainen konni roba donyo ki uchimo ngad mo mikel la loga moni en be kini ye kome ci bitwere ero ka kitamo ni kitit beru ka lwenyi kum ngad mo kiken ma eno binu ka nyutu miri mikel la loga ci wabi beru country madago bi chero ka chamu mo kene mi chan kikori la bol money ma ana winyo maraj e winya churi wayno loga pitwero te le Uganda aya nyankori winyo wayna chuli pitwero te le Uganda ay winyo jomone wayna nyankori pitwero te no anga ma don twero te le Uganda Pitiki justification mo mangat mo miyo it in ka wajo statement mo ne la loga pitwero te le Uganda kapido wayni jone lukuo chigina waja pe anatamoni roba mawano yinyo wae kare duchuni pitika neno kono do mero wano jolo
ci watielu uno kore watielu uno ngere we eno bet ki network Kang makuro mananak. yeah look ci ngat mo ki ket mo kat ki neno ki tam mi ke la loga moneni kong non ki chet ki tiel kore pien dano petit perfect beru tek kamoni beru ki gor eto ka wano bino ga chiel ci wa wajo ni gor de ki ummo ci la tela ene dugula la tela ma megwa bedare la tela ma ki ye ki jolo ki ye wot kere ka ci ni beru la tela mano pi beru ki tek patela tie ikero malwak mini pier ngene chung ma charo gena pier tek ana po the 12. Yeah. yeah Alo yatini ma pier ngwen ma karne what kerte ke lwen down be kema tuo guitar be ko ma tek no 12 comme be what tigi chan ngom mo be palo we père potier ci donc do ma pier ngwen ma mir wa nen ni alors be donc tamma si je publico carte che le mie ne wanen ni wa buori lo wa be ki reflection mier wa pogne yen fe in carge per e pogne si non baleno no okay what do you get page mo page mo para and viewers comment viewers comment un peu okay yeah what point wa si sa mer me de leur mo I think look man no can any free no mo kwe ka du ka bino ge analysis kelo tam ka inen ni wano ngoti aware ngi ni culture ni piang when of disrupting or material leadership so our roots in logada inga gini ni piang when ni ro in o tio ye material so kero wa mi ro bit focus and me do and jam no igini discipline mo mi no betie il lo kada we ke ti ke gang ma dar ma witi te lo ko be ni da u ka te wa hotel jomano giro lo kada kinda la bo kira gi wa ke re ga bo lumi dogi kano waro no a few other people ma ga lo la bo lumi dogi no kwanya wa to twal itiel mo ken no be tegi along the way kinyu for your total trade analysis itima be for ana po na mero meto gimone man yeno bino time mede imli etwer mede network tika yelne anen la dir di ben joining okay so la ponye ni no kidwoni la pony lo boa ci karma ke mako en kerelum paju piru mada tien ku diko ana no chim ma wajo ni le tieno palo boa tie magi mero bienu gang ci timen no gu bienu gang ci nge ma wanywa ko kwet gi lok ana penyo gi peny achiel matek awajo ni wabi neno lo boa wene ci
la gam mu bina yene choyo warga obi obor lo boa mamti kin gin makelu kero dak chogo chwin no pajo bere yene jimi madung balle be wayeni do balle chit mi wot mi cheranyim miri waye mi wot mi cheranyim kun pi wa wekte kwaro wa ana neno kaga duchu kay nen te kwaro I weko ini ruenyo institution na chiel madon don kun no chung I constitution mamege tek ini feeling me lopo constitution enoni chi wa organization enoni po bedan organization enoni taho ruma ke wan chawa ni wano tigile tino madong gitiga bino itela watigile tino matiga bino ileyo watigile tino mamita ni kichung kwedgi dari kare duchu kimini gi kony eto liyo pitika yene kichung kwedgi pian pigi yene ki wachi gi logada le tino pitika yene kichung kwedgi pian pigi mero ni ki nyuti gi yo kirikala dit bolo charo log ni gin mana dit neno mu bera la tien kirika iro yatitu mabu ni ning la tien penen la tien pemiro yang do kenoni o wego araja ti kema yetie kabino kayini chere neno bi ain chatu ngom mai ya choli inolo la tien moni mudi roy elwire la dit petwe eno gang la dit ke loñe kome cer vuro lum cha wen no ba wichiken la dit ye ki charu ngom kayini bini no pero mapapat matika porogang inore no la tien moni no tino ke chi no dalo yeme guwin pon gu ye ki wot kwedgi we ki nyute gi yo we kadiri lo diru wagi a ti gem no gitino gi kama no gitwero chako ki ye gini ene ka yini wajo ni chaki la bon yo mabe makinyuti pe chake ene pilwen mayot mita niki anapo network Anapoy bana. Network be. Napoy reka dit di bene ti winywa alo la dit di ben la dit di ben Atiga winyo ba? okay Okay. Men la foi panelist do you apoio bene won mautika neno wow keyboard page ma papat mo neno tar paluo tian dek duju ki bene ma lugo wakila kwe TV kono gwaronyo I YouTube onyo gware Facebook wana mor duju lutwa amera watchman machek ni kar en ma wan waje dong ni oromo ni ba kar do romo peme bera peme jallu go kar romo me teach me me waleo ki chan ma wan wati yeni dong man tien lokani o mir watim wan ki komwa petingat mo bibiro ka walo waki chan petingat mo bibiro ka kwanyo waki pero ma wan wati yeni o mir wan machala choli walwen piwa ke kenwa la bon tamoni ngat mo onyo kamente onyo dul mo onyo kanicha mo bibiro ka walo waki chan ma wan wati yeni dong chan ma wan wati yeni awinyo amar ben ni fredo lokom te kwar enuni pole tie madong tika bino to twale komwa pe war ma wan warwenyo pian pedong watika kwa ikit mete kwaro chi enuni anatamani karele en madong watikere le inini daro mero
la kore lok moni me tela ko tim wa ngo ko nga lok ngo dong tut ko nga ge kwi do karo yang chon no mire we po wa biloko kong loka kar mo ramle ini ne chalo imwa mo karni dong ana neno chali wachi kar mo ramle ini be no ramo nyu mir kiri wa lok me kwi gile e kuni dong kon ke chak neno ne ki chak neno ne ni kwi ni ki bolo ni ning angyo mere Uganda wale ini ni cha mo kene la ko nyo determining results tek total ki kwi mano iya ye ker me dia bien ka fun ngar moni no timir ne pat chino ko chao kene be kita no result kwi kata kere no ber ma pat ento pageo wa manyoto mirwa ke tamwa mechung ada pageo wa gini ene we po mera siza public ayang be waje lok ene wa po wa olo o mere bunu ki bolu kwi erwa bolu kada wa chung be yada kage ol chi eno ni no record en ken ma cheng cha be wa waje pe no wa wor ke gwa record ni mo nyo wa bolu kwi ma roman mo nyo wa bolu kwi ma roman jeme enini a chulu mir bet ki history gi karma ma jeme duju ma mira chulu bet ka timne ki cho kadiri terba o konyo mao bi beru speaker ka waj kaman jeme ego ni no mir jeme ma ki beri buka kama pien ka wono neno alany me alany ma ke ker ko mao e karmoni en man ma ono dong loko liete kong la kirmoni chubeto dak o kwe fudong kinen kao no pedano matek ko ma mariato pien lep kirwa ngat mo ma ben no ma yo julu dong tika ker lebe ko ma chi anatamani eni peloka politics kar mo romle eni lutua o mere wan wa ayo ke pera ma wati e wa ayo ki la kori lok tam duju mano wati ni jemi weng o mere ke tim wati ma onyo lok man me mia mano in cha duju ino lo teno chi giti itepo lora gite ingeu kit o jan ko wek da waj man winyo ne liet eto ber ben kar jem be pa jemi weng tie a kori container ki gana kios magi ber ka muku giu ki tengurli eneni mane ini pagir mote magere gulu nyo pete ateme siti me gulu ke ken tika teme vot Uganda kulu dong gin mo kene ma ana neno ma oloto obe konyo mana nakki ye ma pat ke lok ma don lo ki ker structures ma titi mano ma be mano nyuro nyo defining city ye la kori kios mogo mao no kadong ba wachier ka wili ye be don no tek pen en bulu mogo le en mano gi ber ma kon gi pere malo gi mar chai gi mar jai gi kon ken cha duju no gi ber ni gogo inyime ka kamo kenyu inde o ka wil ai ka konya ki balance jale o be chal kon ke tim no konye dong to da pe pian an no do ollo be kicha duju temo fonyo gi piana apoy wigi oni gin magitega temne ni no charti ye chi atam ni pipere pa container le inini mugo cha ke no ka beru pa jo ke ma eno da ko beru pe manyor mir go cha ye nyu yo mo gena tima pian ke cher ka lega de tenguri pian ga no pe container no mir cher ka lega gena e de gudi pangeo gere kita dong gena kama lok me container magi berkai oine o kiteng yo ni obiter jo kene ki kumaraj me go moni ko ono birwenyo ki pressure mo ile ola mal ki olai long kaka en city me gulo en o cherno ki garo mere arjat ci beno no tiki pressure e arjat la cho o cher dong tek dong kita report borni ki nge kan ki goyo makoko en ka kama en geneni ka kama en no jule kere me teru dek en e chamu kere timu ki ngogini ki bino ki oyo gini en ni mego dong pressure to mete malo mego to atoya chi jimi weng tiki berbel tiki rache da tamni man ni lok me chera nyime ni wan o miri waneno wunu ni pa wagiru pony kiri kodo nga be yero wai tar pa luo ni ning one power be giving up
wan wabe mede ki ponyo dano wabe mede bene ki chui lagada wabe mede bene ki chimu ka kamano petika kare wek watire wunu ki chera nyim lok me nyai limi ching dano lok me pu ki man en ngom pa dano berwenyo en isiti ka inite wako ke manda te mi ma chala announcement ka inite wako magwako nyo giti gi vote pen chala Kampala ge tika ka ngeri ngomiti isiti me gulu ka enini niana mo ibe neno ki kor mano ngat mo ma ke luoni investor ena dong tika geru iye ka itiki list cherngi kong udong magadi penga ka rocho ne tie rocho pien ni policy madong kitika kerne kinene enini dano berwenyo ngom gi maduong ada gulu siete ka kaini manyor tien lokade land title it is a must mangara chel mangene ene tike ngom siete umiero nong title ye kape ubirwenyo chi moving forward en gini egoni bereti gena chel ma wan umiero watimu wunu pien karo rama ba kape watam ni me wabera ta en piana chul pol kar kor jeme kong lietio ka uneno lok me policy magitiga implementing ka en magitiga igwaro gene container ge nga gini kiber ka wer ne bene kar malaj eto dano pe ko medi keto chungi e dano ber ka tamni gene egoni ber jema gene pe beno betime Chairman mon ke police ki dong en city council gi nga gini ene gitio ni rit ka neno ni gini eno time but gin ma mar ki ye ene ni olo gitiga tote ka ngat mo matiki jeme ye pe kong ki pe ke rero container ne ki wego kwanyo ki dong pe ma pat ki eno ni ka ngat mo lego ni kong ke mie ni ana rio mo chiki miyo en ni na rio le en ga ken wek en kwany ger gene ni yo kit ma en no ram kwanya ker mon en gen matika time chi ana tam ni ba wa dogo wuno wa ngeo ni backbone me economy ma me gwa yaw no chui lok me pu ma chalo wan chuli no wa ngene pe pu benam ma be chi dong don lo be work bino ma no mir wa wote adopting pu moko madong kelo chiente bene ma kono mogi pur kiri cham mano kiri pat dek kono ene gena ma nyige ne chalo gwa ko nyo soya gi muranga gi en pool gini timu kene mano ben ki grouping under oil seed chi kawa ber ka neno kuri category me pu ma kama en mano waneno ka kwe kama chuk ti ye mabe chi atamani oloto mot ka wan walingo piana tamni achuli ne chalo miro o kar mo kongo lingo ma pedong gi dange lok mogo ero no kitika tij ma tek ma mogo mwaka par biche ken no da kichawe ngo mutime ya chuli chi da po no wadok la bol ka pe bene East Africa chi dong nyogwa Africa lo magi penyo ki wai ni ngo ma jono timo wergo ke chan machalo man cha tam ne wan machalo tar paluo la kweti vi power bi mio ching power bi jallo ne wa bi mete matek ni umir kiri ka chenen lu ngej mogo lu dir mogo me pu magi ngeo neno piny ilok me kar me pu gi nga gi ni wan bi mete kelo gi kakany wek no dano wachiko yo ati wachiko yo mabe mano wan wadon kede dong enini atawni ma per tek lo eno mir ki ket chunyi komitino etino magitika doni utino bulu makini ma dong pole weng ben kirka pe pagu kirka ben pagu erno nenen chala guni eno mir dong kon ki ket ye chunyi ki ket chunyi komgi timoni kenyu kingi kenyu magi winyu loket gi tie ti kina kenyu magi beje ne bene tie so mir ki tutani ki jul lo ten li eni wegen go ngeni yang chane ma na wan jom kene watika doni no ponyo bertika man kaman pechal megile en manodong yo mechar do duong tutwal chi atamani en lokatika kenyo ento anoyo da kona anoyo ni kare uramo wo wego dong lok me wo wego lok me metwe ki niga to twal chwinywa
la tela mo aneno futwa tin na chalo bena pe mora pe je mogo motime we kar me primary yang timu kene be aneno be dong pe mora je mo motime kar me kwi we dwe ma achiel gi kaka chai ni chi kori chwiny no man me mako kiniga ni pe be dano miro wek wat ka achiel wek otim jemi mabe no winye tie kin dano si ana tamni kaka jalo jemi mokene machon yo me wara nyim mano iworo pien ki wai kai miro wot yoyot chi wot keni en kai miro wot kama bo chi wot mapol si ana tamni wati ka wot mapol da foi to twal moderator otima kijani abino late piene battery me rota unota ma line ma mega beru pe cha yele matek da kero rota eta ngeo ni oloto ya gikine wang mano ana foi matek ana foi de twal okay, what you give final comments from viewers? Tip comment mo ti chel pa nge ka panelist mo te mier meru gi mo. Pe chi dong. Okay. Man ask about Anna Ibrahim. Amor wundoju dog bene a point topic matin ni lok mau tie ka loko ne tie ki phone wala chudu me Uganda e South Sudan. Lu umegwa me South Sudan go tari give me tech mo dada. Yes. Money dog donyo en. Anna bene medoni a halutini actually kaberu nyo ilobu duju peki winyu lok paludon ata miru wadore tekwar wa winyu lok paludero Rod ngom ko mi a good example ni Jimmy Miller did nano mano be we come Latin kero yero we yad no penano donc miru winyu lok paludero Okay. Ya tam dong wa gero dong program kai ne. Apoy viewers dulu magati ka nan wa apoy beru kedwa. Wa lego lubane next week. Wat da kunu chiang da ka biene no tiki wa kilu lok mukene. De ka malum.